Ученики 9 класса ездили по проекту в Италию. За подробностями мы обратились к двум участницам 9 класса. Расскажите, пожалуйста, в каком проекте вы участвовали? Мы участвовали в проекте Flip and Movie Europe Goes to School. Что нового вы узнали от этого проекта? Мы узнали, что книжки по всему миру объединяют людей. Это и был смысл нашего проекта. В каких мероприятиях вы принимали участие? Для нас были созданы различные мастерские, где мы писали книги, иллюстрировали их. Спортивный день, где мы играли в волейбол. Также, когда мы приехали на день открытия, был устроен большой концерт, где мы видели выступления хора и оркестра. Ну, естественно, мы хотим узнать, какие впечатления вы получили от этого проекта. Нам все очень хорошо, очень все понравилось, только положительные эмоции. Большое вам спасибо, и мы желаем вам удачи в будущих проектах. Спасибо. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. 2. novembrī mūsu skolā notika jau tradicionālā vecāku diena. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad vecākiem bija piedāvāta iespēja gan pabūt mācību stundās, gan individuālās konsultācijās pie priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un skolas administrācijas. Individuālās konsultācijas notika no 17:00 līdz 18:30. Aptuveni 65 vecāki izmantoja iespēju pabūt dažādās mācību stundās pie dažādiem skolotājiem, galvenokārt sākumskolā un pamatskolā. Bet aptuveni 350 vecāku deva priekšroku individuālām sarunām ar priekšmetu skolotājiem par savu bērnu sasniegumiem, disciplīnu, problēmām mācībās un iespējām uzlabot sekmes. Piektdien, 4. novembrī, mūsu skolā viesojās Rīgas 74. vidusskolas skolotāji, kuru mērķis bija smelties pieredzi bilingvālajā izglītībā. Īsumā direktors pastāstīja par 3. vidusskolu kopumā, gan par sasniegumiem, gan par tās attīstību. Rīgas skolotāji mūsu skolā apmeklēja 4 atklātās stundas. Latviešu valodu 10. klasē stundu vadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Maskaļova. Vēsturi 8. klasē stundu vadīja vēstures skolotāja Tatjana Mamonova. Fiziku 8. klasē skolotājas Larisas Karaševskas vadībā un 4. klasē apmeklēja dabas zinības stundu Allas Laizānes vadībā. Pēc stundām bija īsa apspriede izvērtējums, kurā atzinīgus vārdus skolotājiem veltīja viesi, kā arī paši skolotāji, priekšmetu skolotāji, kuri vadīja atklātās stundas,
komentēja savu darbu kopumā bilingvālajā izglītībā. Par atsaucību visi skolotāji, kas vadīja atklātās stundas, saņēma pateicības rakstus no pilsētas izglītības pārvaldes, kurus pasniedza bilingvālās izglītības kuratore pilsētā Silvija Mickeviča. Noslēgumā uz nelielu interviju aicinājām skolotāju Sņežanu, lai uzzinātu gan par gūtajiem iespaidiem, gan arī par to, kā radās doma atbraukt uz mūsu skolu un kāpēc tieši pie mums. Labdien! Sakiet lūdzu, kā radās ideja atbraukt uz šo skolu un kāpēc tieši pie mums uz Daugavpils 3. skolu? Tātad, kā mums radās ideja? Mēs strādājam skolā, īpaši tagad 74. vidusskola, un pašlaik tieši Rīgā, ļoti aktuāli parādījās bilingvālā izglītība. Ja? Priekšmetu pasniegšana valsts valodā un vai nu darīja bilingvāli. Es tā padomāju, kad kādu laiku strādāju Rīgas 3. vidusskolā, un jau gadus atpakaļ ļoti daudz, mums bija ļoti laba pieredze sākt mācīt, pasniegt priekšmetus valsts valodā. Un es atcerējos, no laika mūsu direktors Vitālijs Azarīvs arī labprāt pieņemt. Un arī kolēģi, bijušie kolēģi mūs arī labprāt un neatteiktu mums parādīt savas stundas un parādīt, kas jauns mainījās. Tā arī radās tāda izeja, tāds viedoklis varbūt tā, pamatojoties uz šām visām domām, atbraukt pie jums. Sazvanījāmies ar Daugavpili un jūs mūs laipni pieņēmāt. Paldies! Sakiet lūdzu, kādi tad jums iespaidi pēc redzētajām atklātajām stundām? Atklātās stundas, protams, ka ir ļoti jaukas. Mūsu kolēģi redzēja daudz, varbūt jaunā arī kādos jautājumos, jo, teiksim, mums Rīgā mazliet ir latviešu valoda, kaut kādīgi varbūt baidās no latviešu valodas priekšmetiem, un arī paši skolotāji. Un šeit viņiem ir ļoti laba iespēja redzēt, kā tas notiek brīvi stundās, un arī ir jaunums tas, kad var mācīt, pasniegt stundu tikai latviešu valodā, valsts valodā. Un skolotāji un bērni diezgan tā brīvi varēja atbildēt un piedalīties stundā. Un tas ir ļoti liels paldies. Paldies jums, lai veicas turpmāk. Mēs arī gaidīsim jūs ciemos laipni. Jūs arī varat braukt pie mums, mēs parādīsim, ko mēs protam, kas mums sanāk, varbūt arī kas nesanāk. Paldies! Gaidīsim ciemos! Ja, uzredzēšanos! Октябрь является месяцем школьных библиотек. С вопросом, как наша библиотека провела этот месяц, мы обратимся к Светлане Евгеньевне. Добро пожаловать в школьную библиотеку. И хочу напомнить, что месячник школьных библиотек начинается с 2008 года. Он отмечается во многих странах мира. И тема этого года – это школьная закладка. Закладки могут быть разные. Это могут быть и для книг по фантастике, и для дневника. И очень-очень много идей для изготовления этих закладок. На библиотечных уроках в этом месяце 4-7 классах мы знакомились с книжными закладками, какие они могут быть. Они могут быть и современные, креативные, очень интересные. Это и закладка лупа, закладка фонарик, закладка абракадабра на воздушной подушке. Закладка имеет очень много возможностей. Дизайнеры создают закладки, каждым годом все интереснее и замечательнее. Мы очень сотрудничаем с библиотекой Зилиите, и в этом месяце с 7 классом посетили фольклорный урок библиотечный с библиотеки Зилиите. Ребятам очень понравилась презентация этой библиотеки, да. Все очень довольны. Я думаю, что сколотая Нора и ребята 7 класса еще информацию разместят на нашем сайте, на нашей домашней страничке. Вы можете посмотреть фотографии.
Хорошо, спасибо. А в чем заключается специфика работы именно в школьной библиотеке? Ну, наверное, специфика именно школьной библиотеки, что здесь читатели – это ученики. Ну, да. А какую литературу предпочитают вот ученики в основном? Ученики разных возрастов предпочитают разную литературу. Если малышам нравятся это такие объемные книги, например, да, у нас здесь есть такие, которые берутся и открываются, да, и появляется большой объем. Они с удовольствием приходят и смотрят, да, эти книги. Это в основном животных. То старшеклассники предпочитают читать классику, классическую литературу. А какими качествами должен обладать библиотекарь в первую очередь? В первую очередь, я думаю, это терпение, доброта, отзывчивость. А сколько лет вы посвятили работе библиотекарем и почему именно эту профессию выбрали? Я работаю именно школьным библиотекарем, детским библиотекарем уже около 30 лет. Ну, во-первых, самое главное, я люблю свою работу и люблю своих читателей. А какой вы представляете библиотеку будущего? Библиотека будущего – это, конечно, информационные технологии, это доступность информации в любом месте. Можно использовать и мобильный телефон, и с помощью мобильного телефона, не выходя из собственной квартиры, можно заказать книгу, да? Можно продлить срок этой книги. Я думаю, что будущее за технологиями. Спасибо. Спасибо за внимание. Так кто же он такой? Библиотекарь, ценитель душ, наставник, проводник. Он добрый маг и опытный аптекарь, настой подавший из целебных книг. Спасибо Светлане Евгеньевне, нашему школьному библиотекарю, за интервью. До свидания.